Hello dear students, mukomere nshuti banyeshuri, welcome back to my YouTube channel, ishuri ry'icyongereza. Nongeye kubaha ikaze kuri iyi YouTube channel yanjye yitwa ishuri ry'icyongereza. Today I'm gonna talk about the difference between gerund and present participle. Uyu munsi nkaba ngiye kubaganiriza ku itandukaniro hagati ya gerund na present participle. You're going to understand the difference between these two words. Muraza gusobanukirwa itandukaniro hagati y'aya magambo. Let us begin. Let us look at first the similarity. Reka tubanze turebe aho bihuriye, uko bisa. Both use the ing form of a verb. Zombi zikoresha ing. Ni ukuvuga ngo ku nshinga womekaho ing inyuma. But a gerund, I will be telling you the difference and similarity. But in the beginning, let me tell you that ndaza kuba mbabwira aho bisa ndetse n'aho bitandukaniye. Both use the ing form of a verb. Zombi zikoresha ing form y'inshinga. But a gerund acts as a noun. Ariko iyo bita gerund ibikora nk'izina, while a present participle can act as a verb. Mu gihe iyo bita present participle yo ishobora gukora nk'inshinga in continuous tenses, mu cyo bita ibihe nkomeza, or an adjective, cyangwa se nk'ikinyazina. Now, let me tell you about gerund. Noneho ubu ngubu reka mbabwire kuri gerund. First of all, I'm gonna talk about the function. First of all, I'm going to talk about the function. Mbere ya byose ndababwira uko ikoreshwa. Function ni nkuko ikoreshwa. How it is used. In other words, it is the use. Mu yandi magambo ni nkuko ikoreshwa. A gerund acts like a noun within a sentence. Ijambo gerund ikora nk'izina mu nteruro. Examples: subject, ingero, ruhamwa. Igiye gukora nka ruhamwa. Swimming is her favorite sport. Koga, iyo tuvuze swimming aba ari koga muri pisine cyangwa mu nyanja ahantu hose, ni siporo ye y'indatwa. Ikintu kiri favorite ni inyamibwa, ni cyiza cyane, ni indatwa. Object, noneho igiye gukora nk'icyuzuzo cy'inshinga cyangwa se icyuzuzo. She enjoys reading. Anezezwa no gusoma. Object of a preposition, noneho igiye gukora nk'icyuzuzo cy'indangahantu cyangwa se indanga ikintu runaka. Pre bivuga mbanza, position bivuga umwanya. Ni ukuvuga ngo tugiye kuyikoresha izi nyuma ya ya magambo muzi yitwa preposition, ariyo at, in, on n'ayandi. Example: he's thinking about going to the park. Example, urugero: he's thinking about going to the park. Ari gutekereza cyangwa se aratekereza kuzajya kuri parike. Subject complement. Subject complement, noneho tugiye kuyibona nk'icyuzuzo cya ruhamwa. Her hobby is painting. Ikintu akunda ni ugutera irange. Let us look at now the meaning of present participle. Ubu noneho mureke turebere hamwe igisobanuro cya present participle. Function, uko ikoreshwa. A present participle can be used in two ways. Icyo bita present participle ishobora gukoreshwa mu buryo bubiri.
Number 1, uburyo bwa mbere. The form continuous verb tenses. Ikoreshwa iyo dukora ibihe nkomeza by'inshinga. Example: He's running. Arimo ariruka. She was singing. Yari arimo aririmba. As an adjective. Noneho ikoreshejwe nk'ikinyazina. Ubwo ni ukuvuga ngo iraza igaragiye izina. Reka mbere ku rugero. A running race. Ni ukuvuga ngo igaragiye izina race rivuga amasiganwa. Ubwo iyi nteruro iravuga ngo amasiganwa yo kwiruka. A singing bird. Inyoni iri kuririmba. Iri jambo singing mbabwire yuko ubu ngubu rigaragiye inyoni. Singing. Uribuze kwibaza none se ko mbona bisa nka Gerard. Uraza kubona itandukaniro aho riri. Gerard nababwiye ko ari iki? Niba wibuka neza nabwiye ko Gerard iyo ikora nk'izina, ariko hano turi kuvuga yuko iyi present participle twagaragaje Gerard aho uko ikora, uko yitwara. Muraza kubona itandukaniro aho twavuze ruhamwa, icyuzuzo cya preposition n'icyuzuzo cya ruhamwa. Noneho urabona ko hano kuri present participle ho bagiye kutubwira ahangaha ntabwo iri gukora nk'icyuzuzo cyangwa se nk'iki, iri gukora nka adjective, icyo bita ikinyazina. Icyo tugiye kureba noneho tumaze kuvuga ngo a singing bird, inyoni iri kuririmba. Ahangaha iyo singing ntabwo ari Gerard kubera iyo article ihari irimo iragaragira ikinyazina. Ni ikinyazina ubu ngubu, ntabwo ari Gerard. Examples. Ingero: continuous tenses. Continuous tense. Ingero: ibihe nkomeza. They are playing basketball. Barimo barakina umupira w'intoki. Adjective. Noneho ikinyazina. The boiling water. Amazi atogota. The sleeping baby. Uruhinja rusinziriye. In essence, ni nko kuvuga ngo basically, byibanze. If the ing word can be replaced by a noun, iyo cyangwa se niba ijambo ing irimo rishobora gusimbuzwa izina, or act like a noun in a sentence, cyangwa igakora nk'izina, or act like a noun in the sentence, cyangwa rigakora nk'izina mu nteruro, it's a gerund. Iryo jambo ryitwa gerund. If it's a part of a verb phrase, iyo ari agace k'itsinda ry'inshinga, or modifies a noun, cyangwa ikagaragira izina, ikagira icyo isobanura ku izina, it's a present participle. Icyo gihe iba ari present participle. If this is your first time to this channel, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, please hit the subscribe button. Turagusaba ngo ukande subscribe, except for those who have been with us, uretse abasanganywe natwe. Thanks for watching. Tata for now. Murakoze kutureba cyangwa kudukurikira. Dusoreje hano.